Assalamu alaikum, hurmatly көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кызылкия Уна базарындабыз. Кызылкия шаарында азыр бул базардагы өтө чоң базарга айланган. Бул жерде издеген машинаңыздарды тапсаңыздар болот. Биз азыр бул жактан жалаң малолитражкаларды тартып өттүк. Эми бул жагынан чоң жүк ташуучу грузовой унааларды тартып көргөзүп кетебиз. Өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Азыр мен ушул машина менен ушул машинаны көргөзүп кетейинчи. Мына Мерстагы аябай сонун экен көрүнүшү. Көрүүчүлөр, сиздерге практически көргөзүп жатабыз. Мына ылайды сүрттүк, мына жаандар, ылайлар, мына жугуудат, мына караңыздар. Жык шалтак эмени сүрттүк. Мына ылай сүртүрдү. Бир туугандар, азыр эми мына насос менен биз жуабыз, мына жууп атабыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп вазылдатып мына. Мына ушул сиздерди каршыңыздарда турган Mercedes Benz E 210 үлгүсүндөгү автоунаа. Мына эки фарлы деп ушулар да аябай мода. Басы 450 миң сом экен. 2001 жылкы, объем 22-0550-00-99-32 номерине чаласыздар. Свети дагы жакшы экен, мына караңыздар. Артқы көрүнүшү жакшы экен. Андан кийин болсо мындай машиналар дагы өтө мода болуп жүргөндө Lada 110. Аллах любит терпеливых деп жазып отурмун, караңыздар. Канча машинаңыз? 150. Жылдары жазылса керек, 2003 жылкы ВАЗ 2110. Сена 150 миң, 1.5 объем 558 38 88 20 номерге чаласыздар. Мына катардан тартып көргөзүп кетебиз. Мына Hyundai HD деген 72 үлгүсүндөгү автоунаа. Алмашуу жолдору бар дейт. 551 менен 551 менен 52 51 84 0770 01 77 77 номер экен. Ушул. Мына бул жерде Ford Transit. Чыгарылган жылы 2004, объем 2, цена договорная 221 менен 97 57 57 номер экен. Сиздикиби булар? Ушул Ford Transit. Анын эле алдында мына Labo турат. 2015 экен жылы. Свежий дейт. 0550 50 32 33 номер экен. Канча акчасы экен? Пулу канча? 520 миң. 2015 экен. 520 миң. Кеми бар экен, мына ушул номерге чалсыздар. Бунун жанында ма Sprinter 412 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа. Мына баарын жазып коюптур. 450 миң сом, 774 83 62 62 телефон номерлериге чаласыздар. Мына Sprinter кечиресиз. Так. Бул жакта мына эми Porterге келдик. Өткөндө Porter тартып алып калган. Hyundai Porter 2002, объем 2.5, расход 8.9, акчасы 750 миң сом мына экен барген. 73 менен 96 16 29 номерде экен. Жакшы экен, мына таза экен. Кастында айланып тартып көргөзүп кетели мына. Караңыздар. Андан кийин мына Мерс сапок сатылат экен. Mercedes Benz мына договорная экен. 777 42 94 66 507 42 94 66. Мына
Çıktı be. Hacıki'ye caraşı öyle kaldı bana. Şundan Kança deyt? 250 kilo atatken. 250 ming. 250 ming so'm ekan mana. Жақсы işlet şularda. Pişik bo'layotgan ha şularda. 1992 yıl ekan. Mana aralashtirib tapib ketdi az. Endi bunun janida ko'k tusi porter. Mana porterlerdi de ko'rgizamiz. Ko'rdingizlarmi? Qator iki ko'k tusi porter turadi. Tak, buni bahası 650 ming so'm. Kim var ekan? Variant yo'q. 779 menen 40 33 24 nomerine chalasizlar. 98 yıl ekan. Mana. Bunun janida dag'im bir ko'k tusi porter turadi. Biroq bu satılbaymi bilmaymiz. Antkeni tablichkasi yo'q. Esi dag'i yo'q ekan. Bu siznikimi? Yo'q. Bunda janida mana jashil tusdagi Mers sapok mana. Bu 330 ming ekan bahası. Telefon nomeri 227 95 07 77 nomerini çalsаңыздар болот. Bunun janында болсо мына porter да билбейм, табличкасы жок, бирок мына точно сатылат. Акамынтып текшерип көрүп атат го мына. Шпаклевкасы бар экенби дейсизби? 76 менен 76 90 45 номер. Канча деп атат ака? 750. 750 ming so'm ekan. Жылы 2002 ekan. Telefon nomerleri ayttım sizlerge mana. 750 ming kemi бар ekan. Бул сатылабы? Bilesizlermi? 750 ming. Narxıçı porter? Bilbeysiz. Bunu Lanos'ta aytıp keteli. 180 ming so'm ekan akçası. Kemi bardır hem 508 menen 00 95 10 nomerine çalasızlar buna. Je satıldı mı? Yok, kim var? Kemi var ekan buna. Şu nomerler. Şunlar gözüp keteli ha. Buna içki. Görünüşü dağı. Çıkış geldi buna. 80 ming so'm. Şu ak üstü. Ondan keyin mına Starex turadi. Jag'ында Toyota Previa srochno sotiladi 76 menen 00 94 46 telefon nomeri. Qanchada otasiz? 250. 250 ming so'm. 91-yil ekan. Bahası 250 ming so'm. Kemi bar mına. Bunun janında mına Starex. Hyundai Starex 450 ming so'm. Kemi bardır hem buna. 777, 57, 67, 67, 220, 72, 30, 18. Mana üstündeki nomer jaktı bana 57, 67, 67. Çotkin nomer eken. Starex. Şunu bir mına көргөзүп кетейинчи. Булар солярка менен жүрөт. Жаланган мына. Ака жылтыратып тазалап атат, караңыздар. Qancha vaz? 2107 çası. Жазып коюптур өзү мына. 180 ming so'm ekan, 708 menen 60 86 13. Siz сурап атасыз пока? Ben satып атамын. Ha, satып атасыз. Булар алуучуларбы? Булар көрүп атат. Sen эмнени тартып атасың сен? YouTube'га тартабыз биз ака. Sizlerge de плюс болот, реклама. İçki görünüş ekan. Bundan da taptaza las etikettir. Bunun Şun qancha dedi bilmedingizler mi? 773 menen 58 29 35 500 menen 58 29 35 2008 yılkı 1.6 ekan. Ha, tap ketdim bana. Vay meni içinde tartıp koysun dep telefon bata turgan kılıp kaldırıp ketdi, qarаңыздар.
Ulle canda mına ola seti dağı ayağa kit bolu da mına. Hop bak üstü eken. Assalamu alaikum. Kaç adet asakçası? 510 mu? 510 bin. Yine 2003. 2003 yılken Gaz 500. benzin. Gaz benzin. 510 bin gaz benzin eken bu buna. Hazır benzinde жүрүп turacak gazda mı? Gazı. Hazır gazda жүрүп turат buna. Telefon nomor 72 menen 74 99 48 numarine çalasızlar. Gaz benzin eken. 510 bin eken buna tuğanlar. Жылын айтып қойыңызшы тағы бір жолы? 2003 дедіңіз. Бұлар корейский ашында? Корейскілер. Мұнан қараңыздар, өт кнопшын екен терезелер açıp düşürіп. Машинаңыз жақсы екен, таза екен. Поликтерін қараңыздар мұна. Мына қараңыздар, ондайлар қатырылып тұр. Бирок жақсы эле менет кылып жасап карапсыз, а? Озарыңызды берсин. Ак түстү. 510 миң.